clear tu te chi bai u le kan channel in lo clear thina in lo beng var pui ngei po kan bai se ya tuntu ma po hian Dr. PC Biaksiama thuziak be chanin US politics tual chung chanchin bok hi I thlir ho le phot teng u September ni somni le paruk inrin ni hian America rama evangelical Christian sangtam takchu Washington DC a tramatan le ramtan sual sim chonghei tong China hun an mangdona an hruai tuatan hian Reverend Franklin Graham le ko ran ranga pastor enge mozat te America ram puma lalpami te tong Chai turin an kal khom donani hemini vek inrin ni hian America Supreme Court Judge Thar Donald Trump naruat dona vanei thlak takin Democrats holal na Congress kalkanin Trump holal na Senate in pompui turin an lo in buat sai sawani heti ni chuan Trump tlin tur thu te economy than na sat tur thu te Supreme Court Judge pathum arwat don tia an lo puan lok chu alo thleng fam kim don ta ang hle mai US Supreme Court Judge member pakua te hi an bang ani lo chuan dam chung tam ani maya President te hian an tam chunga pakhat po ruat man lo an tam maya pakhat ruat po hi thil har satak pani phei chu har salutuk pathum phei chu a ran pa pathian ruat ani ngot lo chuan tu malati thei ngai lovani amoi lo zongin lalawila pani anthia Antonin Scalia khasang ni som paruka adota Justice Anthony Kennedy achol le boka ti chuan tuna Ruth Bader Ginsburg ki kum somret pasari mi ni in kan sarina thia maktai lora puan lok la thleng kim lova chuan drama second term le mainstream chanchin bumi ten an faklet to tur thu hi ani tuna ri chuan ni leng zan khuain drama be na le soi chiat na khuwa wang rule tur aya nep lovin an lakah prenga ni maya CNN le news channel dang thlir chuan Biden an chaktir zel mai ri bokani Democrats hovinan dolet chanchin hi soikai zelela Donald Trump an Pickens ba ki IO tur ruat tur chu namen lovin eptupol Democrats ho chuan an lo soi sel na samai INTHLAN zo president atling zok in an ruat turani inti lui chuan boina chuakang ti in Trump chu an chukron le ta luai maya Biden a phei chuan tling tur ni om takin jat ruat hi chu ka chan vo ve turani alo tingal ngal boka maro chu chik zo ka ngai tu chuan US Constitution chuan jat si ta ru chuan president in a ruatanga Senate in alo pompui turani ti alo om kiau mai sia tan mundang siamin president INTHLAN kuma ruatani ngai lo in man mo lutukani antile a masi president thlan kum hia judge te hi tun ma khan voisom panga zet an lo ruat to a achang chuan tun aya hun bichila te po an lo ruat to thin ti record alo om le bokani Donald Trump ruat sa lo pompui tu tur Senate majority leader Mitch McConnell te in chu hualin an va au khuma an va vovel na samai ni Senate hen Republican lam an chakzo ka wangin Trump candidate piang chu tu ma dal lovina tlang don ti an hai si lova thil ti chiat boya an fawa za don reng lovin leftist liberal democrats ho hi boina siamin an chiu hiar vak mai ni an do ber tramala chuan an ramdan puin mo phurna apek angin ati mai turani sia tuna hian a duty tingam lovin vo zam ta se democrats ho bok hi nui so le tu turan ni le thodon ani ti chuan Supreme Court Boruak Inthlak tur hi ti hian han soi kaila Ginsburg ki thlak tu tur Donald Trump ruat tur Hmeichhe hi thiamna le experience nei a tha thei ang ber du thlan chu ani chu thukhat apoi mo ber chu naw ti tlak du lo mi pro life ani ve hlo tur hi nia sangkhat zakwa somsari le pathum kumanaw ti tlak phal na dan US Supreme Court member 7-2 in a pe ka tangkhan US chau ni lo Khawvel puma naw ti tlak na run puile birth control a pung hluai maya US a phei chuan ni tin naw ti tla hi sangli vel zel omzi in kum somli le pasari vel aliam ta ni hi hei hian India ram le Mizo ti thlengin min hong veka poisoi lo no sen nun na nei to tharau po nei to te chunga thi sen chuana pathian poisoi na rap thak tak mai a om rengani US Supreme Court a pathian tri mi judge an chak jok chuan
kha abortion dan kha thiatin nau ti tlak khap na dan an lo ti bo to chu an nei le thei don ani chumi rualin walau taka same sex in kop heng mong ko hur ho kan ti mai LGBT kan ti ang chi te hi an tom tok to tur hi nga hlel om takani bok ome Mizo mi puite po abortion le birth control wangin pung thei lovin kan thana thu char mai ni hi nam kan claim to veinen in ngai tu har a hun hle ni hi America ramathil thlenga piang achia athain Khawvel hian an copy ve ngal zel sia ti chuan Xi Jinping a hmaya Donald Trump hian a beng char mai ti thu hi soi ka yang kut tak chu a tho ran lova ma se hlap na hle ni tunkar kalta iweno khom puya khan Donald Trump chuan thu soin Tunlai Khawvel na boy pui China hripui hi aron soi chuak le ta nge a China Communist Party le akai bu WHO ten komin January tha thleng khan he COVID-3 hi mi hring anin kai dar theilo ten lo ti khania chumi nuwa symptom nei lovin midanga kai dar theilo an la ti le zela chu tiang vei ti hriat reng te chu Khawvel ram hranga thlo theina zin tirin an tir dar vaka abikin khothlang ram changka nga pianga an pudar na sata China atanga USA lut tura khapa travel ban ka siam te kha min soi sel vela he ripui Khawvel ramza somriat pariat lain kan tor na thlen tu China hi UNO hian adem turania he ripui thlen tu ani na angin China hian mo aphur turani ti in Khawvel mi pui mo tlim pui ma a chapchar mi mai ni Xi Jinping atan chuan maya ben ang sokani thu soya ron ding ve po kha noi hle ni kha Khawvel hroi tu dangte ro chu an ngoi thup ringot maya a hawngam om chun trama thu le hla chu om huna tal an lo pom puya lom le ti chuan Donald Trump thlin lo na lam te po hi soita ela September ni somni le pathuma White House press conference a kovin Tunlai America tual chung boina chin fel dan turte ti chuan he COVID thleng kara ei bar zon na economy lamin ma ason zia industry sector phei chu ma son na azuan zok thu te coronavirus vaccine po tuna hian Johnson & Johnson company te chuan an siam chhuah to thu te test na neya rin tlak dan trial an nei mek thu te le October thla chunga an pei man a be sei zia te a nga hlel dan a soi chowa F2 Democrat ho chuan damdoya pei mai chuan thi le riwayan kiam duaka nga trama an mo chet theina point thaber le an politic khel fung an chan do na wangin an ngak hlel ran pa lem lova tuna po COVID ri awanga thi an lo kiam tak dan te hi an report thadu vak lovani trama chuan report a pek zo na hun tlem honga reporter pakhat chuan itlingemo tling lovemo inin droemo INTHLAN zo atluang taka sarkar na INTHLAK tur hian ipom theyangem tia azo na chu Donald Trump sa huwa ta khoi nge ni a o e thei tamang lo tlat maya a ma point he zo na tho hian lo zot to a he zo na chang tur hian Trump dang hi a ok ta tlat mai thina he hi a chak lo na lai tong trai pu yangai tak mewani taka chuan Democrats ho hian an hup hur ru em maya adang ok om chun hi Biden ate atilom lutuk don tlat Masi Republican Party Senior Leader Mitch McConnell, Senate Rorel na sanga hautu ber, Senate Majority Leader chuan. November ni thum INTHLAN atling zok chu January ni somni, sang ni le somni pakhata, President Tharata na lak lu ani ang, rual rem taka INTHLAK na omang, sang kadzasari somkua pa ni atanga kumli dan zela a INTHLAK thin angin, ti inaron tavatani. Republican Senator dang pani khatchuan Trump kha an ron khak ve de ubok mail-in voting chungchang soile ila Donald Trump hlau thon ber zok le adang ti ok tu chu tuntum INTHLAN hian ti dan pa ngai lova da ka thak tur chi vote in ballots anga ti tura F2 party lamin an nor chiam mai hini hi Democrats hovin vote ti chingpen tir na rem chang manan tum wanga Donald Trump chuan ngai tlata adau tlatani khulama ama advisor ta hril dani na zir po niang chu hetianga ni chuan election result po hi arin tlak donem ni ti inangai pha ani ome eptulam reporter CNN te chuan moi lo tak takin anon pu pha a mu po hreom deuh det Forbes reporter Alison Darky chuan mail in voting chungchang hi alo chui hrep to a
chuta athil mu chu Trumpa hlo thonang em chu alo ni chia lawani kum sang ni atanga sang ni som pani chunga vote thlak na ballot paper tluk le ding on tam tak zinga in bum na ang deu thito te aya vote ang chi kha zali le somkwa le pakhat mu chu ani a billion khat zinga zali somkwa pakhat hi chu omlo tlukani ome mail-in ballots te hi tuna pheichon an ulukin an film khur le zola in bum chu theilo tluk hiala soyani FBI Director Christopher Wray Donald Trump appoint ngei po in Trump hlo thon tur zongin nampum huap in thana hian vote ching pentum na om love ati ve ta bok tuntum in thana pheichon FBI hi kan film khur le zual don ati a tun din hmuna hian foreign atangaron enroll tum po an lowani ati ani tran kho tul zual na state Florida te North Carolina state te chuan Donald Trump lam tang ten mail-in voting an lo soimoi char ve thunga Trump ngei po vote thlak tur ringota Florida state a zuktei thlak ngwan ai chuan ama chen na White House Washington DC atangin mail-in voting manga vote thlak atum thawani chuwangin putrama po hi a intiha ve mai po ang mase politic in khelna zonga akaltak zelawangin a hanin dem ngot thei phei chu ni chuang lova America me pui za som nga le pakwa lain he mail-in voting dan hi an ngai that pui chia lo ve bokani Biden na lam khuan an lo tui pui dewa New Jersey Ipsos poll soidanin Biden na lam za som li pasarin mail-in vote an manganga Republican mi za som ni pani chawin an mangang avaya chorolin American voter zong atanga za som thum pathum velin mail mangin vote thla kan tumani tuntruma an din mun atlinga ngem tling lovangem ti hi a hriat kan chak em kan hriat chian lo lai tak ni boxi chunia a boi thak dewani hi anin thlan huna chiang tura ngai maila sang ni le som paruka Trumpa vote tu me pui makta duai somruk pathum te kha white majority mingo lam an ni deu bera chungte chu evangelical Christian an ni deu vek bokani tuna hian Trumpa vote tu tura beisei te lo thlir thuakila pakhat na chuan September ni som pariata Al Jazeera News Jeff Charlotte report khan US evangelical te hian Trumpa hi ne na an chan pui le angem ti zo na chan na chu Trumpa vote tu tura an ngai hi za som riat pani Biden ero chu za asom pasari September ni som pariat Al Jazeera atanga an chui danani ti chuan report danga Trumpa hian evangelical zinga za som sari le pani in an supporta Biden hi za som paruk chawin an support Trumpa du lo ber turangai Black Lives Matter boina siamari noi ho khuan zun ni som ni khan mi pui za som ruk pasari zet supporter an nei khania September lo thlen chuan za som nga panga chawin mi pui support an hlota thathum zet chungin za som pani support tu an kiam mana then khat chu dan phei chuan za som panga support an hlo to a an soi chiat ber Trumpa lama an pakaya ni in thlan huna po plek ho tam takin Trumpa an vote don ni ina ngai thei America me pui makta duai riat zet khu juda an lo ni vele boka sang ni som paruka khan za som riat don lain Democrats an vota kha juda ho zinga tangin ani Donald Trump hi US president to zinga Israel ta na thok thaber tu malati ngam ngai lo Jerusalem po Israel capital ta na recognize ngam tu Israel le Arab rampani UAE le Bahrain te thun zom tu alo ni boka tuntum chu American zu the whole vote hi a hui via vinarin omani alo bera za somriat tal hi chu a hui tura ngai la hei ai po hina tam thei bokani ti chuan China ral hlo laka chan tu ani awangin America rama cheng het Japanese te Korean te Chinese te Malaysian Indonesian Vietnamese Australian le Taiwanese te le India mi America rama cheng tenen an viable khoma voter makta duai som tam takin Trumpa hi an vote pe sei hle mai bok ole tuna kan clear ho ta kha Dr. PC Biaksiama thuziak be chanin US dual chung politics INTHLAN DINHMUN kanan clear ho le ni clear tu ten en lo beng var pui kan pe sei kan channel hin lo clear zel don nia kan lo me